Good morning. Ngasigi keno akhoi runes ki reading haipatang reading se runes ki reading se group 1 group 2 aina khai do se ko hade group 1 dana karamba symbol laki yengase aduga group 2 dana karamba symbol laki haipatang yengase ko adu symbol ani sidagi ko amma khala se ko ahamba symbol na se la ko x man ba symbol amma la e first ki se na ko aduga ani shuba symbol se na akhoi gi v oi k oi man ba symbol amma la ko ahamba gi x man ba symbol se na kai no hamadan gift haitare ko मीना गिफ्ट कुंभ पिरपनी खंगदे मीना थबक तौमिनसे कायना हायरकपनी खंगदे नत्रगा मीना केनोमा हायतारे अखोना आइना चटपा मतमदा मीना रेस्पेक्ट कुंभ तौबिबसो अदुमाने सोगने वेलकम ग फजना तौरकदा थबा अमा फम अमा चटपा मतमदा आइदो फजना हाइदि ट्रीट तौबिबा हॉस्पिटैलिटी फजना तौबिबो खोबियो लाइन तौ लाइक पर्सनल रिलेशनशिप याम फवाइना पीको आइगा लोइनारिबा मी ओइरो आइगे कोइबा मी कई कासु मैम से इमानबी कुंभ ने हायरसने को पर्सनल रिलेशनशिप कुंभ कई कुंभ अदुमाने याम फबा अमा लाई अदो अहांबगी केनो सिंबल से को सियोना हारगदी ngasi se limit se phagani ko ani shuba kenogi keno sina ko meaning sino hadi work on your creativity ne basilai je ko work on your creativity and haragadi aina hairiba aina khangliba aina khangiba poto aduda phajana tawbiyo hadi aina ai ishagi oiba hai tare ko ishagi oiba an haragadi aise aina haijaba pochen harasi tango ise sakpa hei haragadi ise sakpa du da keno tawba hadi mayamna jagoi sana matamda e jagoi sabje am kane jagoi sabdo changjan bai mo tai tare ko ai ise sakpa hei ba mine tadi sei dum so odum hadi ngasai atopa lamu da ba sem chengna ha kanda ai gi profession natraga aina khangjari ba aina haijari ba thaba adu da focus tawbiyo yam sengna ha kanda सिजे को अदुगा नसागी ओइबा हाय तारे को विजन अमा करी अमा थमु को याम सेंगना हारा कांदा ग्रोथ लेगनी लाइफ ता अदो सिसिना कोइगी रून्स की रीडिंग लेरे मैम थैंक यू